muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite perezida mushya. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement. Félix Tshisekedi abaye perezida wa gatanu uyoboye Kongo kuva yabona ubwigenge. Muri aya makuru kandi murumva icyo bamwe mu bataratoye kubera indwara ya Ebola bamwitezeho. Uburusiya buramagana icyo bwise ukwivanga konona kwa Amerika mu kibazo cyo muri Venezuela. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri ano makuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere. Reka hano makuru tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ku nshuro ya mbere kuva icyo gihugu cyabona ubwigenge ubutegetsi uyu munsi bwaherekanijwe mu mahoro. Abayoboke babarirwa mu bihumbi ba Felix Tshisekedi bamuhaye amashyi menshi igihe yarahiriraga ku nzu inteko nshinga amategeko na Sena bikoreramo mu mujyi wa Kinshasa. Hari kandi na Perezida Joseph Kabila utanze ubutegetsi nyuma y'imyaka 18 yarawumazeho. Reka Prime ndi kumagenge atubwire muri make uko byari byifashe. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Ibirori byo gushikiriza ubutegetsi Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine byabereye ku ngoro y'inamashinga amateka na nkenguza amateka Palais du Peuple ku murwa mukuru Kinshasa. Umukuru wa Kenya Uhuru Kenyatta niwe wenyene mukuru w'igihugu ca Afrika yarahari kuri 17 bari batumiwe. Mwijambo yashikirije ejeje kurahira Felix Tshisekedi yasavye yuko hoba ubwiyunge mu gihugu hamwe no gusubiza hamwe. Yateye akamo kubo bahiganywe harimwo na Martin Fayulu avuga yuko ari we yari yatsinze ku majwi ashika 60%. Ariko arashikiriza iryo jambo kaciyemwo Felix Tshisekedi aramererwa nabi mbere acarahagarika kubandanya avuga bamujana hiherereye haheze iminota 15 aragaruka arabandanya ijambo ryiwe. Yavuze ko yaragize ikigumbagumba cinshi. Felix Tshisekedi yashimagije cyane uwo yasubiriye Joseph Kabila Kabange kubona ashikana igihugu kwibisikanya ry'ubutegetsi biciye mu nzira ya demokrasi. Yavuze ati n'icubahiro cinshi turashimiye umwe mu batumye haba ukubisikanya ku butegetsi mu buryo bwa demokrasi n'amahoro. Amajambo yakomewe amashi menshi cyane. Ibirori vy'irahira rya Felix Tshisekedi byakurikirwa ikibiriraho kuri televiziyo y'igihugu. Reka noneho twumve bamwe mu batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batatoye kubera indwara ya Ebola biteze ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi. Perezida wetu wa tano na niwe mu perezida wacu agira gatanu kandi yatowe n'abanyagihugu. Naho dufise ingorane nyinshi n'umunyekongo arazumva azokore cyane rero. Korere bose abamutoye n'abatamutoye azogendera igihugu cyose abo n'ibibazo abantu barimo arabe ingene yo bikemura yubaka amabarabara atanga ubuzi. Hari ikibazo cy'umutekano gikomeye agarukana umutekano. Biranshimishije ko tubonye umuperezida mushya. Ku giti cyanjye nishimiye ko ubutegetsi buhindutse. Nibyo twari tumaze imyaka myinshi twifuza. Jambo ya kwanza kumuomba, ikintu cyambere akwiye gukora no kugarukana amahoro muri Kongo. Jambo ya pili ni kulipa, hanyuma abarimu n'abasirikare bahembwa imishahara myiza. Walipwe vizuri. Ibyo abo banyekongo bifuza ko Felix Tshisekedi nk'umukuru mushya wa Repubulika ya Kongo yabagezaho se azabasha kubikora. N'ikibazo twabajije Jason Stearns ukurikirana hafi politiki yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi I think he will struggle to make his force felt with Felix Tshisekedi nibaza ko bizomugora cyane kugira ubasha bukomeye muri leta. Muri Kongo uko ubutegetsi bumeze bugabuwe hagati y'umukuru w'igihugu n'inama nshinga amateka. Haba umukuru w'igihugu afise ububasha bukomeye. Ico Felix Tshisekedi azobanza gukora mu minsi ya mbere nukura abako ashobora kugena umukuru w'iperereza mushasha. Abategetsi bashasha mu ngabo
aba ambasaderi bashasha n'abatwara ibigo vya leta. Ivyo biri mu bushobozi bwiwe. Icyo adashoboye gukora ni ukugena abagize leta, abaminisitiri. Abo bagenwa na minisitiri wa mbere nawe azova mu mugwi ufise ubwiganze mu nama nshingamateka. Uwo nawe ni FCC, urunani rwa Kabila. Tshisekedi rero bizomugora cane abanze kurondera kuvyumvikana ko n'urunani rwa Kabila kugira ashobore gutwara. Abaminisitiri benshi ntibazoba arabiwe, benshi bazoba ari abo mu runani rwa Kabila. Bizomugora rero gushira mu bikorwa amahinduka abantu bamurindiriye ko inyuma y'aya matora. Abantu bashaka cyane ko ibintu bihinduka. Kwibaza rero ko azobishobora biragoye uravye ingene leta yiwe izoba yubatse. Jason Stearns. None Felix Tshisekedi ni muntu ki? Umwirondoro we tugezeho na Ali Yusuf Mugenzi. Felix Tshisekedi ni umuhungu wa Etienne Tshisekedi, umunyapolitiki wamaze igihe kirekire ahanganye n'ubutegetsi akoresheje ishyaka rya UPDS yashinze mu mwaka w'1982. Iryo shyaka ni ryo ryari ishyaka rikomeye ritavugaga rumwe na leta ya Kongo. Icyo gihe UPDS yari ihanganye na leta ya Perezida Mobutu Sese Seko. Umubyeyi we amaze gushinga iryo shyaka rya UPDS, Perezida Mobutu yaciye umuryango we wose mu mujyi wa Kinshasa abategeka gusubira ku nkomoko yabo mu ntara ya Kasai kugeza mu mwaka w'1985. Felix Tshisekedi yavukiye i Kinshasa ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1963. Mu mwaka w'1985 yagiye kuba mu Bubiligi aho yigiye ubucuruzi n'amasoko, business and marketing. Arangije amashuri yenje muri politike, aba umunyabanga w'ububanyi n'amahanga w'ishyaka UPDS ariko aba mu Bubiligi. Felix Tshisekedi yatengiye kuyobora iryo shyaka rya UPDS mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka iryo shyaka rimutora kuribera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Kongo. Afite umugore n'abana 5. Etienne Tshisekedi yitabye Imana mu mwaka w'2017 akivuga ko iyo hataba uburiganya mu matora yari kuba ari we watowe kuba perezida wa Kongo mu matora yarahanganye na Perezida Joseph Kabila. Ubu rero umuhungu we niwe ubaye umukuru w'igihugu cya Kongo. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Dukomereze ano makuru mu gihugu cya Republika ya Centrafrica. Abahagarariye leta y'icyo gihugu bicaranye n'abahagarariye imitwe yitwaje intwaro 11 mu biganiro by'amahoro bibera mu gihugu baturanye cya Sudani. Ububasha bwa leta ntibugera hose kubera ko igice kinini cy'igihugu kigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro nyinshi, muri yo ikaba ishinjwa ibyaha byibasira inyoko muntu. Iyo mitwe irasaba ko yahabwa imbabazi, ariko Minisitiri w'itangazamakuru wa Centrafrica Siriake Gonda yabwiye BBC ko ibi leta idashobora kubyemera. Umuhuza muri ibi biganiro no muryango w'ubumwe bwa Afurika ushaka ko amakimbirane yavutse muri Centrafrica muri 2012 arangira. Yatumye ibibiri bya gatatu by'abaturage babasha kuramuka kubera imfashanyo y'amahanga. Twerekeze ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Uburusiya bwanenze cyane icyo bwise ukwivanga gukabije kandi konona kw'ibihugu byo hanze muri politiki yo muri Venezuela. Bavuga ko ibi bishobora gutuma muri icyo gihugu amaraso atemba kandi nticyongere no kugendera ku mategeko. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya rishinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirengagiza amategeko mpuzamahanga. Ni inkuru ya Sarah Renford mugezwaho na Gildas Yihundi Mpundu. Uburusiya bwagiriza ibihugu byo hanze bishigikiye abatavuga rumwe na Perezida Maduro harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bishobora gutuma umucanwa waka muri ico gihugu. Umuvugizi wa leta y'Uburusiya avuga ko ari gerageza ryo gufata ubutegetsi ridakurikije amategeko. Umushikiranganje w'imigenderanire agabisha ko bishobora gutuma indyane zaduka, gucanamo bikongerekana, imaze bikavamwo ko Venezuela yohava ifata inzira itariyo. Igiteye impungenge kuruta, Moscow ivuga ko hari ibimenyetso vy'uko bimwe mu bihugu vyoba bishaka kurungika inteko muri Venezuela. Umushikiranganje w'imigenderanire mu itangazo yasohoye aravyamiriza akavuga ko vyogira ingaruka zidasanzwe. Uburusiya busanzwe bucuditse na Perezida Maduro. Mbere mu kwezi guheze yaragendeye Vladimir Putin mu ntumbero yo kumusaba kumushigikira. Inyuma y'imisi mikeya, indege zibiri z'ingwano z'Uburusiya zaciye zirungikwa hafi ya Caracas. Irungikwa ryazo
ni nk'ubutumwa bukomeye ko Washington itokwihenda ngo yibaze ko Maduro adafise umushigikiye. Naho twegerekeze muri Sudani, abantu bongeye kwigabiza imihanda yo mu murwa mukuru Khartoum no mu yindi miji hirya no hino mu gihugu mu myigaragambyo isaba ko Perezida Omar al-Bashir ava ku butegetsi. Imyigaragambyo byibura ine iteganijwe i Khartoum, aho abayihamagaje basabye abaturage kugenda berekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Amashusho yabonetse ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abantu baterwagamo ibyuka biryana mu maso. Imyigaragambyo yatangiye mu kwezi gushize yamagana izamuka ry'igiciro cy'umukati na lisansi. Naho muri Kenya, urukiko rukuru rwahinduye icyemezo kibuza abana b'abanyeshuri kwambara imyenda ibahisha, b'abakobwa kwambara imyenda ibahisha yitwa mu mutwe yitwa hijab. Kenya, urukiko rukuru rwa Kenya ruvuga ko amashuri agomba guhitamo amategeko ayagenga. Ni inkuru ya Ferdinand Omondi. N'ingingo izo kwandikwa mu mateka, ariko kandi ishobora kubandanya itera impari muri politike ya Kenya kubijanye n'imyambaro rusange canke uniforme, n'ingene bihura canke bidahura n'inyifato ishingiye ku madini. Abavyeyi b'abanyeshuri batatu bari bitwariye ishure rirongowe n'ishengero ry'abametodiste kubera kwirukana abana b'abayisilamu kuko bashaka kuza bambaye hijab. Ivyo bikaba vyari biteye kubiri n'amategeko y'ishure. Sentare nkuru yashigikiye iryo shure, ariko mu nyuma sentare y'iyungururizo yemerera abo banyeshure kwambara iyo myitwikiro. Ishure ryarunguruje, none ubu sentare ntahinyuzwa yavuze ijambo rya nyuma ko ishure ryose rifise ububasha bwo gushinga amategeko yaryo ajanye na uniforme. Hari haciye indwi Ministre wa Kenya ajejwe amashure ategetse irindi shure ryisumbuye ry'i Nairobi kwemerera umunyeshure yari yanse kumwa imishatsi yiwe ya madred, avuga yuko ari ukubera ukwemera kwiwe kw'abarasta, aho abagendera kuri uko kwemera batamwa imishatsi yabo. Tugaruke ku mugabane w'Uburayi, Viktor Yanukovych wahoze ayobora igihugu cya Ukraine yakatiwe adahari gufungwa imyaka 13 kubera icyaha gikomeye cy'ubugambanyi. Umucamanza yavuze ko bwana Yanukovych yakoreye icyaha umutekano w'igihugu. Urubanza rwibanze kwibaruwa yandikiye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri 2014 nyuma y'ibikorwa byo gukozanyaho hagati y'inzego z'umutekano n'abari mu myigaragambyo mu mujyi wa Kiev. Yamusabaga ko yakohereza ingabo zo kuza gufasha kugarura umutekano muri Ukraine. Viktor Yanukovych ntabwo yari mu rukiko uyu munsi, kandi bivugwa ko ari mu Burusiya. Abatabazi bahagaritse igikorwa cyo gushakisha indege yaburiwe irengero mu nyanja iri hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza yarimo umukinnyi wo muri Argentine Emiliano Sala hashize iminsi 3. Baravuga ko amahirwe yo kubona we n'umupilote wari utwaye iyo ndege ari bazima ari ibintu bigeze ubu ngubu ari make cyane. Sara yari mu nzira yerekeza mu mujyi wa Cardiff mu Bwongereza, aho ikipe yaho Cardiff City yari yaramuguze ku munsi wo kuwa gatandatu. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, unoneho no mwanya w'ikinamico Urunana. Karemera akomeje gukora ibishoboka byose ngo yigarurire Honorine. Hagati aho inama y'igitaraganya kwa Bushombe n'Urunana. Kere Karame papa, gira nabo bamaze hano. Ego iyi nama ugiye kudukoresha ni bwoko kihuruje niyo nka yo muri uru rugo ko. Erega buri ibibazo biba bikomeye. Obama. Karame papa, ngo ngwino. Enda hano sha. Ngwino dukora inama. Ego mwana, ntibisanzwe n'ukuri. Umva, ikibazo cyo kutagira umusarani hano mu rugo rwose birakomeye. Amaherezo kiradukora. Yego koko papa, uzi koko ejo bundi mperutse kujya kwituma mu gihuru ndimo gukina na basana na bawase, nagaruka bakanga ko nongera gukina nabo ngo nuko nitumye ku gasozi. Yo, niko byagenze. Ubwo niwumva ko byatangiye kugira ingaruka no ku bana banje, noneho rero kirenze kuri ibyo. Ejo ni mugoroba nose yatumujyanama w'ubuzima wacu. Yaje ahangaha aranyihanangiriza pe ngo byihutirwa ngomba gukemura ikibazo cyo kwituma ku gasozi, ngo kuko dushobora guteza aka gasozi kacu kose. Murumva ibyo bintu rero ntabwo byoroshye.
nanjye ariko guhora nituma ku gasozi numva bimbangamira papa uzi ko ari igihe njya kwituma yajya kubona nkabona umuntu arahingutse cyangwa ukabona udukoko tufu. ndagira ngo rero twese hano n'abagize umuryango wacu dufatire ingamba hamwe kandi twese twemeze kuzishyira mu bikorwa. ubwo si ingamba twafata ni izihe bushoboka? ni ukuvuga se ko nta muntu wongera kwituma ubwo birashobokara? icya mbere nk'uko mubibona ntitwashobora kubonera amafaranga icyarimwe yo kubaka umusarani. ahubwo se tunayabonye ko twabanza tukiyubakira inzu tukayuzuza ntidukomeze kuba mu nzu ituzuye. oya kankwa ikibazo cyo kutagira umusarani kirahangayikishije kurusha kuba mu nzu ituzuye rwose. nimutajya amatwi rero mwumve ingamba tugomba gufata. nyine nk'uko nabibabwiraga ntidushobora guhita tubona amafaranga icyarimwe. murumva murabyumva neza mubisize amatwi? turabyumva. ubwo rero guhera ubu tugomba gutangira kugura ibikoresho buhoro buhoro tubibika kugeza igihe tuzabyuzuriza tukabona kubaka umusarani. icyo ni kimwe. ikindi udufaranga tubonye twose tugomba kujya tujya tuzigama. murabyumva? ikindi rero buri wese uko azajya abona ibuye ajya ritora rizane tuzarikenera buriya. none se ubwo papa ubwo hagati aho tuzajya tubigenza dute nidushaka kwituma niba tutagomba gukomeza kwituma ku gasozi? ariko se wa mugani njyewe nzajya ndeka kurya kugira ngo nashaka kujya kwituma. umva kuva ubu uzajya ushaka kujya kwituma ajya gutira umusarani mu baturanyi. ariko se mwakabyara mwe ubu koko ibyo gutira umusarani turaza kubivamo? nta kundi yewe nuko bigomba kugenda. hanyuma rero namwe basha nk'igihe muri mu ishuri nyine urumva mujye mukora uko mushoboye mutahe mubirangirije ku ishuri. murabyumva? none se nijoro tuzajya tubigenza dute papa? sheri genda buhoro uriya si papa duciyeho we. siko ndabona ari we koko twari tumuciyeho rwose ntamubonye. njye ahubwo mbonye amanika akaboko aduhagarika. ndabona aje. mwaramutse bana banjye. yewe niko rwose mwari munciyeho se ntibari wambonye mwana wanjye budensiya? ntabwo twari twakubonye papa. muze ni ukutubabarira pe niba ari uko nagendaga nihuta. ugiye he se papa? ntawe ngeda. muze none se ko uhagaze ku muhanda? buriya nimwe ntegereje ko mutambuka ngo tuvugane. wadushakaga noneho? cyane kandi. ubwo kandi wasanga ari amafaranga ushaka gusaba papa. rwose nta mafaranga dufite utwihangana. reka ntabwo ari amafaranga nshaka da. none se dukora iki muzehe? nikoye kugira ngo muri izi mpera z'icyumweru uzareba ukuntu nyarukana ahantu ushaka. urashaka kujya he se papa? ndashaka kuzajya kwisura inshuti ndagira ngo muzanjyane. none se muzehe muko mu mpera z'icyumweru rwose nta mwanya nzabona. niba utabona umwanya nta kibazo ushobora kumpa imodoka yawe nkagerageza kuyitwarira. kuki? uzayintize nzayitwarira. ariko se papa ubyumvise wabitekereje? se muzehe si gutwara imodoka se? sinjya mbona uko ubigenza iyo utwaye se sha. reka nanjye ntwara igare. urabanza ushakire uruhushya rwo gutwara imodoka da. ariko papa njye urantangaje pe ubwo utinyutse kuvuga ibyo bintu ute koko? umwana karame Honorine ari hese sha? nari gukora isuku mu cyumba se. nibyo. Linda karame uwo ninde muri kuvugana? mugabo se wari hano ukamumureta wanyu akawurya. yego komani ariko warasaze wacyana we. ni wowe umuhaye se? funga icyo kinwa cyawe wanshanukiwe. bite se sha Honorine? nari nsanze kano kana gakinira imbere y'umuryango ari konyine niko naganirizaga. shaka reme ihangana ko kana nagasaze urumva ibintu kavugaga. nta kibazo ariko ko ari umwana se. wabaye wicaye aho muri salose nkaba nkora isuku hano mu cyumba narangiza nkaza tukaganira. ahubwo mbwira nze nkwifashirize sha niba urimo gukoropa rwose nabyo ndabizi ndagukoropera pe. ariko nawe ibihe byose uzajya uzumfashe. nta kibazo ariko ko ntacyo bintwaye se. ariko sha uri umwana mwiza wicaye se?
yego sha. ego mana biteze ehe mama nyemerera ndabivuga ariko njyewe aka kana karanyobeye apu sohoka muri salo genda ujye gukinira hariya ku irembo gira vuba se mana we sha ihanganire ndacyakora akazi mu kanya ndaba nkarangije nze twiganirire ahubwo reka mbe ngushyiremo akazi kibe wiyumvira akira sha. mana we ibi bintu nzaniye ni ibiki kareme amandazi na biswi. mana we sha urakoze cyane Rundasha ishyira aha rwose tuyirunde buhoro buhoro rwose azagwira twubake umusarane. ubundi aya mayeri tuyamenye kare rwose umusarane tuba twarawubatse kera. ubundi rero tubona agafaranga tubika azagera ahagwire rwose twubake. tuzayagwiza tuhite tugura ibikoresho bibura hano twubake umusarane rwose wujuje ibyangombwa. cyore buriya baba bavuye gukora iki muri kiriya gihuru? nikoba aho kandi uvuye kuhakora iki? simvuye kwituma se. mana we niko uranyumvira? ubwo wasubiye kwituma mu gasozi sha wasubiye ute kandi mu gitondo twavuganye rwose ko nawe uzongera kujya kwituma ku gasozi wa mwana rwose ibyo bintu ni ibiki? ntibakubwiye ko ugomba kujya ujya kwituma mu musarane w'abaturanyi? mu nda se ko harimo kunyirira. utiki mu nda hiriwe hani noneho buri kanya ndi kumva nshaka kujya kwituma nkajyayo nkahitwa. uti mu nda ngo hiriwe hakurya? kandi nkumva nshaka kujya kwituma buri kanya navayo hashira akanya nkumva nongeye kubishaka. mwana we none umwana wanjye baba bamuroze busho bande se bamuruga nawe ku nikoba karame nihe wagiye bakakugaburira? ntaho keretse nyine ubwo nari nagiye gukina n'abandi bana noneho nkasanga bafite ibijumba bari kurya nanjye bakampa. nyamara busho ibi bintu ni ukubikurikiranira hafi. uyu mwana uko avuze amerewe nabi si gusa. ariko se urategeza ko baba bamuroze kuko kankwa? ndongenda bishatse ugiye he se? ndongenda bishatse ngiye kwituma. uriya mwana ararwaye koko? siko arwaye? ariko rupe karame nyogoko mbese aho wabonye ko hano hari imineke nyabu? nyogoko imineke iri he? dore ngiye ndigira hino yifate maze wirire nyabu. yewe nkunda imineke ni ukuri nyogoko. n'ubundi nzi ko uyikunda niyo mpamvu nayiguhishiye. nuko wakoze nyogoko nuko ni ukuri. maze uze gukuraho iyo ushyira Linda na musaza we. nyogoko have sigaho. sijye wikize. kirazira kurya utabanje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. ariko uyu mwana nawe ye ubwo se waba ushaka kwirira maze ukirirwa uta umwanya ngo urashaka gukaraba intoki koko? uretse se n'ibyo ubu singiye kubanza no kuwutonora? ugomba kubanza gukaraba intoki kugira ngo utarya umwanda ukarwara indwara ziterwa n'umwanda nyogoko. mwiriwe wiriweho. komera nari bite se mwana? ni byiza. nori karame wiriwe? biriwe yego banyukubuje se baje? oya ntibaraza. ubwo se kuje hano abana basigiye ndi? basize bonyine. ubwo muranyumvira mwa bantu ugasiga abuzukuru banjye bonyine mu rugo wa mukobwa we maze ukigendera? ko nayinje gutira ikibiriti sara ubwo nenda gutinda. umva mbese niko se muko karame uriya muhungu wo kwa nyirabazungu uhora hariya mu rugo iwanyu hafite akahe kazi? ntabwo akaba ahora hariya asaje kuhakora iki? aba hakora ikira? yewe ni ukuri urakoze pe urakoze kuza kudusura bude. yewe ni ukumbabarira ahubwo sinigeze nongera kubona akanya ngo nze mbarebe nyuma ya biriya byago mwageze byo gupfusha umubyeyi. ariko ntacyo n'uburaje ni ukuri budensiya. njye mbona mwarimu atajya abona umwanya rwose. burya rero njye mbona atari ngombwa ko umuntu aza nk'uko nyine ngo yicare abantu baganire. no kuba umuntu yafata telefoni agahamagara umuntu akamubaza amakuru burya nabwo
abakozi bikomeye rwose. wa mugani Feliciya. oya kuri telefone ntibiba bihagije, birakeneye ko abantu bahura imbona nkubone. cyakora nanone da. hanyuma se bashahu nyuma y'ibyago murabona ubuzima bumeze bute? ni ukwihangana nyine bude, umuntu akamenyera nta kundi. Ni ingorabahizi pe, ariko nyine tuba tugomba gukora uko dushoboye ubuzima bugakomeza nta kundi. ni ukuri nimukomeze mwihangane. mute karame. ubu rero shahu dore mwatakaje umubyeyi wari ubafitiye akamaro cyane. yego. Mariana yababaga hafi akabagira inama, none ubu nta gihari, ariko birakwiriye ko mukomeza kuba maso. Yego. cyane cyane mwebwe b'abakobwa. ubu hari ibishuko byinshi bihari, hari imitego myinshi bari imbere, ariko ni ngombwa ko muba maso mukamenya ko ihari kandi mukamenya kuyisimbuka. sinzi niba mwumva icyo nshaka kuvuga. ndabyumva pe. njye simbyumva ariko bude. ndashaka kuvuga ko nk'abakobwa mugomba kuba menge. ubu hari abasore baba barekereje kubashuka cyangwa se bashuga dadi. abo nta kindi baba bagamije uretse kuba babatera inda imburagihe, bigatuma muva mu ishuri, bityo bakaba bangirije ejo hanyu heza. ahora ababwira ukuri rwose. mwirinde ibishuko ibyo ari byo byose. igihe cyanyu mugikoreshe mu kwiga, kuko kwiga kandi neza ariko gutegura ejo hanyu hazaza, sibyo? nibyo. ntimugire ngo ibyo mbabwira ntibishoboka. birashoboka kuko nanjye nashoboye kubyitwaramo neza. ubu se ntimubona ko nashoboye kubaka urwanjye nkaba mbayeho neza? izi nama za budensi yanase hari icyo ziri buhindure ku myitwarire ya Mutesi? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. ariko mbere yo kubasezeraho hari inkuru twari twabateguriye, itumanaho rikomeza kudakora neza ariko ngubu byatunganye. iyo nkuru rero nuko urukiko rw'ipari mu Faransa uyu munsi rwatangiye kumva urubanza rushingiye ku kirego cyatanzwe na perezida Nkurunziza w'u Burundi arega televiziyo y'Ubufaransa France 3 n'umunyamategeko Bernard Menge n'umwanditsi David Gakunzi, abarega ko bamuharabikiye izina mu kiganiro iyo televiziyo yahitishije cyerekana ubwicanyi bwarimo gukorwa nabo. icyo kiganiro cyavuze ko bari imbonerakure zari mu rugo rwa perezida Ikaruzi. perezida Nkurunziza avuga ko cyari ikinyoma kuko abo bicanyi batari ku butaka bw'u Burundi. mugenzi wanjye Florentine Kwizera yari mu rukiko i Paris gukurikirana urwo rubanza. turi kumwe ku murongo wa telefone. Florentine, niba unyumva, urubanza rugeze he? ndakumva Jacques. urubanza rw'uno munsi rwatanguye abacamanza babanza kumvisha abaregwa uko bari bitavye ari batatu kuri bane baregwa, ni ukuvuga umunyamakuru wa France 3 Luc Lagun-Boucher, umwanditsi David Gakunzi hamwe n'umushingwamanza Bernard Menge. bumvishijwe rero ibirego byatanzwe n'uruhande rw'uregwa rwana Nkurunziza, aho abarega ko bacyoze izina yiwe canke bagize uruhara mu gucyoza izina yiwe. inyuma yo kubumvisha rero ibivugwa n'uruhande rurega, inkuru yatangajwe na televiziyo France 3 yerekanywe muri sentare, noneho hatangura guhabwa ijambo abaregwa bahereye kuri umunyamakuru Luc Lagun-Boucher. yagerageje gusobanura rero uko yubatse iyo nkuru akoresheje video yatanzwe. uruhande rurega ruvuga yuko itari yafatiwe mu Burundi. ubu rero uko bimeze, hamaze kumvirizwa uwo munyamakuru, hamaze kumvirizwa n'umwanditsi David Gakunzi. muri kano kanya tuvugana bageze ku mushingwamanza Bernard Menge. urakoze Florentine Kwizera, umwanya uratujyanye. aha rero niho turangije n'amakuru. mwakoze guhitamo BBC gahuza miryango.